Ketenat punya election ke jela Meghalaya kalaya cakmat ban pen kre ke jaka ñiew vote ke ban long ke atarek ulber arjar pulai hamadan polo nak benta ki khatlai tli ki konstituensi ke East Khasi Hills district. Kini ke jing pen kre ke long ban pen benaru ha kate ke sngi ya ke result election na kate ke jaka hadin bagi pajba kiladap ban jet ya lagi nomi kmat jongki na ki konstituensi beper men ha ke ar penyor tarik rempang arja ar pulai. Kini ki konstituensi ki kentop ya ke Mauring Keneng, ke Pentorum Kra, ke Maulai, ke West Shillong, ke North Shillong, ke South Shillong, ke East Shillong, ke Menlim konstituensi, ke Penursla, ke Maukenro, ke Nongkrem, ke Mausenram, ke Nong Thamai bat Penursla, laj nok ke Soyong, namar bakram bat penloy ke election, ki pat ki konstituensi ke East Khasi Hills, ki ban ñiew vote ha office Sora Civil Subdivision Kilong, ke Sora bat Shela konstituensi.